Kuringana na ruvonge rwa irio thiini wa nthi, mumera uyu wa vamba ni umwe wa mimera iria icenjetie miturire ya makiri ma arimi milioni 28 thiini wa mavururi 75 na guku Kenya makiri ma arimi 200,000 nio mahimbiirie urimi uyu. Kianda gia kaunti ya Embu nikuo urimi wa mumera uyu wanyitite thinga no akumana na mathina matiganite, arimi engi ni mautiganirie na kuhimbiria urimi wa mimera ingi ta muguka, mbaki vamwe na mimera ingi iria ikoretwo ikimava mbeca. Kimathabu mbei cia vamba cie nthi muno kuringana na riu natigire kurima. Waroria wira uria ukuruta wa kurima, guketha, kungirindi, kupack, ucoka ukithio kirwa ngirindi 1 ni kibao, ngirindi 2 anga ni mbanji kana ni 10. Riu ugica kwithira wekurukia mathabu mau no rona matira ukawega. Thirikari nayo ni ekarire takae yatiganiria urimi ucio wa vamba kiasi ikinakorwa itiramava incentives iria ciagirire, na koguo ukethira arimi a vamba marona ni turarumbuia arimi a kanitha akawa nondu arimi acio akawa ni makoragwa makivewa pengine fund ta Coffee Fund na indo ciengi, lakini tutionaga kindu kiretwa Cotton Fund. No aitua ria thirikari kwambira kuva arimi mbamba muthemba wa BT iria itiragia mirimu ngurani, arimi riu ni mambirite kuhimbiria urimi uria matiganiritie, makiuga riu ni mambitie kuona umithio. Riu ni monaga urimi wa mbamba wi mwega tondu taru thirikari yetu ni ratubandithirie atukane kilo imwe ni ciringi 52 levute 2 na riu levute 2 uguo ni mbega ukorwo na kilo ciaku kilo vote ngunia imwe kilo vote ukorwo na ngunia 10 uguo gitara nukuona ni watwara mwana cukuru na kathabu kega. Riu urimi wa mbamba ni mwega na nikira tumire mbuga ntikira kurima mbamba. Tungitethwa ni thirikari na njira ya kuvezwa ndawa na kuvewa pampu cia kuvuvira mbamba kwetu na tumirime muno. Sasa tumeleta ile sao inaitwa BT Cotton ambayo imaliswi na viwavi, ile inasaa vizuri, hiyo ndio tunawaletea. Kwa hivyo wakati wa kupanda msiwe na wasiwasi, na tutashirikiana na serikali ya kaunti hapa na rafiki yangu Bwana Wambora na timu yake hapa. No arimi aria mahimbiritie urimi uyu marauga thirikari ndikoretwo igika wa kwigana na makiria vari kuveca na kithomo kia urimi wa mumera uyu niguo ugacire. Kwana tutigitwara kuraja andu metwe mathomithio kithomo kia vamba semina tungigwata yo riu mundu akithomithio na experience yake migwata na kionu uria ikandaga kurima no akatukimirima sana. Mwena rucio kwariria andu micemanio ri facilitation micemanio ri nigetha andu meru vamba ina faida na vamba ni mbega tungirima tondu ni kimera kiria ukaendagia enderea utirigirite kuona mbeca tondu nuri kanina kuruta indo iria ciengi. Angikorwa thirikari no aikirire muno urimi wa vamba na kuvatithia arimi, utongo wa bururi no ukirire na gicunji kinene muno, angikorwa no aivuthere mieke iria iri kuo thokori cia kimabururi. Undu uria president wetu atinda akiuga ni twonaga ekagira sati ciumite guku Kenya, na iyo ni kionereria kiega muno gia gutwania ati twagirwo ni kugura indo cietu cia Kenya na nigetha tukorwo tugipromote maundu ma guku Kenya. Hiyo ni mumea ingine itatusaidia sana. Tuko na factory zetu huko Nairobi na hata huko Rift Valley, lakini hatuna pamba, tunanunua Uganda na Tanzania. Kuna thirikari cia kaunti nicio ciri na wigiriki wa kuramata ruvonge rwa urimi, ritana ni rirutitwe kuri thirikari ya kaunti ya Embu gukinyaniria kioneki kia wenji wa ndemu iria cieranirwe niguo urimi uyu ugacire pamwe na kuveca na mbegu iria ikinyaniretie ikiro. Vanduri Vainoro TV kuma kaunti ya Embu, Betagwa Peter Mungai.